Hallelujah. Pakai apai. Pakai nailung sedo akidangin. Man mo tataw na kiniham iti jong la pathinin imilituy teo asangin. Tunechan kaya pathin pathebo na imuvin. Ni Jacob le ni som ni le ni khat na pathin pathebo vin. Tunin achate ama ko ma tau thidinga avela pathebo zalvin pakai ko ma avelen pathin ko ma tau na nei tibit tunin igam sung inam sung hobung sung pathin pathebo na ichandrin tau tibita tuna phat chong chai nei deuhin tuhin pung 11:40 som la khalemit som li hitan ama sapenin tunia hi phat thuma I hop diwahin tauna ama sapenin tuni hi kedinga monday ni hi GMFDI pathin lagaw thi hungki phun masanga pasa tauna kedinai namuna hi GMFDI bitso alwai te pakain sumuna pathin lengam na to thineula ahin kho lungmona pathina pi thena evangelist te ni dingla aji cha te dinga tawna kenene na chu tu changin pathin phathebu da lai pathin wang puna tunin achang lai ti ka mu na tu nya jo I taw du ka to me kai bok sai point na ho jo se I taw ri na tu na pakai aman cha nom amang cha jingin amo koi poiti imu vin na Bible patram cha hin simenting Matthew bung som ni lakhat chang som ni lakhat som ni lani Jesu na zawa di ta ka sai pi na hiwe lungop kai ni lo hila nata asano lungop kai na lo hila nata asano le thai chang phung ki bol na banga thai chang phung ki bol na ta banga theu chung thai chang phung ki bol na ta bang kiu hilawa Hichimur sangza hun kichon do in lang tui khang lena ke lutan ti jong leu chun hithei jeng ding a hi 22 hitia chu ta santa na thum chan namu jeng de a hi ati pakai lo pihan amen pakai pathin amatan zawe pathin Jesu Christa tuna nang lekei komang kipung Keima kahi arfale elmaga keima kahi tipatun ichihi leisida sang pen laya asai thua hina nang leke dinga ta sanana ne ya pakai koma pathin koma na bela na tawa na hile pathirin kichon mang dinga mor sang jeng chu pakai mina na tawa na hile pathin lopin na ngele kichon theiri hichi the chang phung agop zawa chu proof apena avela sai dunia hi hello yong mai thi lai hen na hello umam keima evangelist thang khulun hello talopina na he so ke du ta santai ka ki pain GMFDI aya ka hung din ja hi muntina phat ka nei thei talo hi ahin la pathin ko ma milunga kana taw pakai ibola hitta ko ham katila cha pathin mun len ta kani la lai iki chor sa lo pichu ki chor thelo hi pathin chu dilia ko ma jong phare pitalo ba mun tina pathin phare pi lai thagong mai ti ko nga mun tina pathin mehem te ho hi asor sol jeng hi Kadiuti pulai tan phone hanging kala aile evangelist punayam ay kitin hingi katile na phone na mal hi ki id delhia ko na kan hol da nang hi ko pite ding katia hi delhi muna yum jiva delhi muna hagaw mai hi manipur in churchan pul muna isungai ti ko thele I hor khulanga ninga imi sa teu pathien o za thelo iti ko mo man ti ta adi e katha no me ke jong katisu
Dili mo na pastor khat bosen pathin lagaw thing ki pun hi ata sanin ama hi ki ho to kam khom ve ti pada tu ni le duty ka zo wala aina ama to ki muturi hin nei na ka hunde ka ti pi pe na aje chu mun gam la ta ta hin la pathin kin bol na le pathin ipan cha na mu na chu I bola ki chira nam ka te hita banga chu pathin lagaw thing ki pun mun ita san so ke ole hita chu ke bo kai poi no ho jong na pan de ti ka do min he na hi sung na GM dia hi thil la ngai poi pakai lagaw mang nen te hu do na dinga sung mun hi pathin an dai je bo be na ahin la mundang zau sia abat no mai abat dai ai ek akti poi abona pathin lagaw thing na mun zau sia hi na hi sung mana chun na ta sana na chan hi la pathin nang yo nom pi thau thau de hi kim khadin sai koi bam khadin GMF dai bu sai pathin ki phun nai ai poi nang jong khulanga na cha pathin ki phun na ta san le hi sunga yong chu pakai lagaw thing in nom pi de hi Dili mo na ka umin, pathin lagaw tingin, husunga yung ay umpi ve. More langa jong iumpita ve, lay makong langa jong iumpita ve na. Tuna kisay hi, GMF da kisay lo jo. Pakay lagaw ting zave pathin Jesu Krista, ama lagawa atsate ko ma hung vila, hung kipu na tu kisay buhay na. Tuna hitaw na kaday, tupi pensole, tasan na garzona. Pathin ko mataw na inehale pathinin morzeng jong kichon manghanati ason ka kichon mang thine ahin la thilkhat kal thima to hi aging ging jengin eusa ayowan jong tawnan in lutawin na ke hi sipe ka hi bobe so pite ho India government ada paramilitary home sunga dinga sipe khat kahin na CL 15 days CL kahunga chu kipata pathin na lengam na to na ta program ka gut zo ke kaung hun le nila langa kurbe mesa sungtai India Pakistan gal ki sare tan mijau se sipe ki tijau se na kinung kota ve na leave of that 15 le last cancer itai chu pathin ko matuni sana katawin pakai ipika tidam nang khuram hi pakai nbang akhon chan gya bol thei ya chu kanga la lai chu pakai in alung hi le sunga kana to nang tam tai gon pi ho jong se tong ding ai go ra hi jong le kam thei la lai ai lo le dile langa isu piti hon jong iku ko jong chu nang nom lo le anom poi khulanga na ito nau pathin lagaw thing ki phun namona itaw khom namona ho kangai sa dung ju ga nang jong khulanga hung non eti u chu ya chu pathin khulanga jong ai ko no ma hele hilang sang khulanga tong ding ai gu sa yong le pathin alam pi ka ti chu na tilai chun pathina ka hen khu ka pi masangin wang pakai ibola hitai nei bolam katin ahin la to pakai na phat sap dung zu na hi katina tune itaw na du chu piham pakai nang hi kata asane nang manalung hile hitchimun hi mijau sen hagawa hin khotha asyam namuno hi sa han ta taw nai nei ru chu pakain morjing jong na ta sanong le ki chon mang thei de hi ati chu ha chona mol pikha ki chon mang thei de chu ahin la Israel Sitalpur Eastern Coalfield Limited West Bengala posting kana chin hile hicha chun dam kom hopi chu song mahol an la ro wa hile dam kom ha chu asir do molen tan sit do chu kan gel do chu petrolling ka china oh kapathin hin thil hi pru jong ta sa yung ai mu sat ka thi ta chu mol ho jong kichon han rio kichon mang thei ri ati chu na mol jong seman da asim do thei ri pathin hi chu hi chi process chu mi min in za ki ro hi chu mol tu ki mo chon mang thei ri helo chu mol tam ta ho chu la ro wa mun chom choma akoi ro wa cham jing hi chu hita chu kan he do chu oh pathin in mi hem te aman chap ki ri chu itaw zo phale pathin e ho iman cha ki ra ama nai to sa ki ro chu mur jong chu ki chon mang thein ga mi hem te mi sin hon man cha asunia abona len na
phaya ko jing chu ai le chu memin pathin thanai na chi na ko na ki bol do ya pathirin itaw no chu asange ti na chu iti ham tile ai ma ko na pathin na ito sa bui itaw taw jinga nang man na to lo le hi thei lo re so pite ho tunin ka so pite ho pakai lagaw thing ki phun namuna hin nahong nan khaini bere chidup kwa jalda na po na hile pakai ki pa lo de hi ve vine tunin pakai ko mana taule chidup jalda beri ho jo se nani an na hun lai sen na pathen taw na chu hi sia ba cha chunglang po jo lo ri tu na ve vine pathen ko ma taw na nei tv hichi GMF dia hi kayang tuni monday ne ka taw hi le no hon jong bon chan taw tibi pathian lo pina ki phongan it idu chu aki phong sa hi na pathianin mun tina in sumiti ho azanai lo ti ho pathianin alung sungan to kha alwin nang laki nakinil pia hi izo ri gai tapoi nang ima cha hello ke ima cha hello in bible doctorate ho chu hoi lang nang na zoram ki zau lo de chu pathin thwa bo pathin ko ma milhi tu ya ko na go na zoring i zori ba i zon na ngam pui tu lai ta kin ka ka pi pi adang hello chu GMF dia hong ki khom ho apodola kwa jalda secret churup cheba mi khan GMF dai thu seile kinil pe kin api ho hi ka ki chat pe nei hi cho ja hi pathin lagaw thing ki pun na hi di ta mi na mu thei lo e tu na hi ja lai hi ki khop jo ta wa I bola tu na hi mun te na tu chan ga hi hi ti la lai ha nang le ke ji hi so pite ho tunin pathin ko mangai dam ki thum tebi hi chung muna pakai lagaw thing ki pun na mun hi pathirin mit so alwai ho jong azat the ya hi je chun hi chung mang ki phung he chun mit so alwai ho ding jong taw na nei tebi evangelist nu le pa na evangelist thang le se evangelist ching khola ma hin a family jo se hin pakai pathin hong ki phun na robot neg robot ain su a family ding taw tebi hi chi ji maf de I stop ki ti jo se na pathian ai sungna hong ki mang chayo se ringa taw pi thave ai sunga boile iti sunga hong thai di ham anu le pa so piula naw gan thei thu na jo sunga ki taw thei lo hi am ho jong pathian aven bit na taw na ne de tunin taw tave na taw na lo hi ma chai thei poi ka so pi te ho pathian ko ma taw na dingin tu sung hi that 17 18 hi EBCCF ho bung khat phai bung kiti hinglep lamaga building ka tin hen la pathin pha sa ka chiding a hi lo le delhi langa ka sepe pana ka chide hitana hisumuna chu piham wo gospel khorzin 1978 ang pcm do hina different Dr. Doja Paule nu thangnengin pathin ko ma tauna ene ne ya ko na chim ki sim lo ya chu chi lo thei kai poita chi ko go hin hiti chun hiti gospel khorzin na gospel khorzin hi sumun hi gospel khorzin na apat na kalam eilam kai chu sumun ai ya chu hi lai sa din ka thano me tunin lalam kai te hon la dei than som nga la ko hichu ding tibi sauti na jeu ting le GMF de aya na tong te ho evangelist te ho ina family hin staff te ho jo sedgin taw na nei pi te ve na kin a phat chai na hin nei ting hichu hin tin la chu gospel kholjin vo gospel kholjin hoilam chiding na hi matina hichu sauti
hisung mana pakai hagau kipun namun GMFDI Evangelist Family ahin to khom pizau sedingin tauna inevin pathin e marsom pihan itaw na teo pathin guilhun saan na tun abana dingin pathin lagaw thing thupon ta san mun tina lagaw may ti khom ho athat na diu taw na ine diu mun tina iti khom ay ta zo khale hisumbo sa hikiti khom hisabi na tebe in tina iti khom thaine wa pathin ko ma taw na ha taw diu taw na tilo thilang ibol thei pove pathin ko ma taw na ine diu iwa chai diu pathin adei thupi pen choi wa chaina tanglowa tua jong vo gospel khorjin isau to velje isau hitam pakain aza anumit pakai pathinin wa chaina tanglowa sadinga achate hipoi awan tirte to angan si masat pen chu that pen nga anapi Lucifer chu ama wa chai dinga ina koi hi chu ai chu wa chaina pakai pathin adi chu amen asang pena ana koi pi le kiwa choina sang be sanele pathin andem para pathin ansal hai chichu pakai pathin kawan til gilau ati tua lagaw thing kipun na ta san jo sin ehesu kevin ata san lo hon wan til gilau chu piham het nai lo mai thiu tunin wang nong lekin ehevin he chun lagaw mai ti khom hi muntina pathin phathei bu bin imachal jingwin kagin salawin ki hon jong dilhi khupi muna kan pando tawin na lagaw thing ki thupi na kangai chawin apart simin jan kharvin jong pasal pan message in text jingin keyong muntina kataw na padahi jun kadon butwa theipun nila jan pung som lani vel chun ka khopin pathin dilhi muna lagaw mai ti khom na ho machar sa dilhi ke hon ka taw thu pi pe no chu pi ham tile dilhi muna isu piteo il sung mitewin pakai ko na aza the na ri kiti chu na mission odal ha ren ka te poi pakai ogin aza the na ri kiti pakai pathin achate alacha aza tam chu isung muna hung na elo hagaw thieng ki thopina that dan sei seya peng tam tam chu hi cho jo sin adi pen pa chu an het do thein de itaw di tuna hisung na jong testing bola kei banga testing in a bol jong umai thei chu tu chi chana thibya nga ya testing jong umai thei ai lak na testing a hi le kei bangin nane na don jo si pelha lang pakai kom jo la chun pathinen phathei na bu de tutilawa GMFDI atile nawa choi jega na mahila na ni sanet tang lo in na hunle churup beri kicheba GMFDI thu kisai tamatam ta chu kaza ke yong kalung hang hi ta chu ka khusungwa 90% vel chu GMFDI pakai lagaw thing ki phuna ta san hi wa ai banga chu kalung hang hi chu nata san ding dolvin pathir iti ke phonam no hon jong nangaya nata san dewi ipichu nata san hom hilanga beri na povin hilanga talam na povin siken na lhut bin GMFDI hoida na sai bin ipi ham na pat chom naw na nang hozala pathin thupa ke phung pa hi min azat theilo wei tai ka dich tuna ila awai mole ne ke khol dewi wa chaila sa sai chunga na podole ka kama thuti thei chu ipi ham pathin ki phona na ta san lowe ka tinome kei bang ka ta san poi ito bang chu na hong wa na hile na khaini ne au chu pathin hi chi ke phona ya lo nanga theule hi chu a result di he nanga theule le nang bang na kam bai bai hi chu na kam mai mai tu ni nang lekin pathin kom iza ri chana ke yong ama sa yong ka setan chin khulam chu ko hia tauna man le ta thilabo pho ai lo le ipiha
cào bol ho iti chi mang thei ma iti dam theiam ka ti cho ka ji ka cha kan ki puya kuwa nom ta ka laya ka hung chu kang le tilai pastor ho le hulam kai ho ikimu pit ki bang talo cho na akim khat pastor lo chu kuwa na lai dam ki ti thei la lai chu na upo bang chu le am ho jong en pi zui hi sung muna chu hi thei talo e ka lung dong ta ya pa su ka ki khule chu ke yong hi chi hi pakai lagau thing ke phun ma sang thu ka sei bo be na ya chu kang luna chu chelai chu ke yong hey ho sa ding de na thil tam ta ka bo le na ya chu ka nga ka hi le thil chi dan chu an di thei ta pon ke ma hita chu pathinin sungmun hi pathin aman cha momo ti chu kan het phada chu na hon jong member khade nei la lu vin ka family hi kan ti chu ai la lu do hei la lu wa ka thei pon na kai man ka ki sei sai ta chu ya chu pathinin sa pa sa in hopia evangelist na kan to ai bo na evangelist na kan to chun ka jinun kay sipay jiding ahong kay evangelist jiding kay poy atita aha pena he na ay chula na sipay kay yajo kichen pi bo cho ay le evangelist na kan to ta chun kay evangelist jing kay le so la pa evangelist pastor ho ke kichen pi ta na sipay ji ho hi anom sayong tamatam chu pi jo sei de hum na hi chi khu chi ti lai izi dinga chu thil jo si ke phal chu sipay ji ho chu mi wang pha jong a hin mi gan thei jong chu tu lai ta ga la ya suti hung hung tu na ki gom nini bo la lai aji pa ki ko do ta na hi cho what saba vetau min longa ki khanong hi chu aran chu na kolten sipay atila pi nom lo piu mi acha te pi nom lo piu chu sipay a ko na chu pathin na kan toy ha best thagao mai ti ko nga hung panaw jong hi di ta na panaw la na kom jong am dei ai la pakaya dinga na hin kunan phaldo niu le num dei tai Kajika chate ko ma after 25 years kum som ni le kum nga ka pojo phale bela nokri wisal ki mur hi ka chimtai ka dal hari tai ka ti chu ai la pathin en ko wa na hi sungmun hi na service hi mostin sinai muna pakain na sandal chu la do na hi sung chu mun theng a hi ati bi chu pathin koma pathin ke koma asai phara chu hitin service hi mi ding in theng lo han lang gut cha na lang tila thil tam ta na bol mon jong le chi su theng lang hisumuni din nan nin ke ya din nan ne ati chu ya hisumuna chu kang dina tuna thagau mai ti khoma hengau bu hi tu ti lo le no chance ke ya in phat thelo de sung hi tunin ke ta banga hin khumang tam ta nam deu he na tunin nane na do no hoi selen ki khel ki khul pha wilang pathin deinan te ne tile borjing me na kho poina ipi boy da ham ka ni le ya na kon wa hilanga na jita wa khulanga na ho na kon wa ipi ka na da ham ka ni ka thumbe na sore wi na be ne ken yong ka bol hi chula ke yong sum ka porap boarding ka tile I macha hi thelo pathin ai ma ai pathin anatong di ho chat ta anatu na jong amichu hi cho jo se hi ka gel do ka hi le kanu langa taw na ine nei pi jong min longa ine nei pi jong au me ti chu ka he ni lei sin op sa na tam ta ka na bolin na constable pa sa SI kang hin pathin kan heta puna hicha pa sa so inspector kang hitan hicha hisung chan ge ya mil longa ine taw pi chu kanu langa khat ainam tan hi chu ka het lo chu tunin nu la pa te hon mil longa I taw pi teo pathinin aw changan ja sa ding call back and board chu na ke yong ka china so ta ka chiro ta chu pathinin kui aman cha am ka thei pui na
tu na hi hing na lai hi le kanu le kapa credit kapi chu na kapa le lain kapa hubing do ti ma hepa okay ke jong neo zo ka hin na kapa to ka cheng khom pui ya cho hong lam ka het lo we nei ngai dam vil lang pathirin kanung langa hi tauna macha hi hui jong le pathirin acha te ringa tauna nei piu chu mi gi lo kai chu ka gi lo be se dinga in tau pi da no hin na ka phat na dinga hi sung lagau mai ti khoma kang thei ho nei chu ka upa ka nau te ho apa thei bin na atau pi le tu na ama dawa pang tau chu lagau mai ti khom ne tu la anui sado gmf di tu puna ti la anui sado na ai lo pe nai koi pau tu na ama to ka zo khom je ipizi ham kai ma hat nai poi ama hat nai poi anatau na ogin pathina sari tunin nang la ken jong tunin izi cha te ringin thagau mai ti khom the ringin mun tina am jo se tau na nei tau te na ti chu ka sei no ma hin Jeremiah som thum la thum chang thum pakai lagau thingin jong hisung mana in ho pi na we na nei ko na ti chu tu nan pathin ko ta ve na tu na Jeremiah Prophet Jeremiah pathin en ho pina I hoding a sei thu cheng chupiam nahin koun lungil tan hen koun nathisan nata sa nahin khu kya ding pe bilang nahin koun keman kadon budding thil ki sel gu zo si ka sei pidiu ka het sa diu na jina chate exam board ho jong pathin ki sel gu ho ka sei piding nei ve pachana ka mu sa de we nagam sunga officer service tam ta na nei di wa ti chu anay loading empo be dai so ke do hin la ama sa pen amagam letson phanna hol masabin atikire hichi hol masadinga nakisu theng de we pakai pathinin mo sikoma sei sai chu sinai monan hong diule nakisu theng de we tunin sumra kisu theng puma pathin ko tibi inam sunga lagau mai ti khom digin muntina pathin lagau theng muntina pathinin ei man cha narin tau te hisunga itaw lo le pathirin aiza lo de tai na khulanga jong na hongwan hele pathin wan tile nang naum pi in sungyang chu pathin pi na he na dile muna gaumin pathin e pi ve thagau mai ti khom na ama sapen kai na bol khom bin zani second satal de nin kai hilanga kong dotan khulanga aina mang bin pastor khat bok se nei ve dile khupia thagau thieng thupun ta san azalang kinai chu ai banga khat bok se na ta sai tunin pathinin ataasan tamtaan pun sa na rin na hisung mo na hi kukisate denomination tamta pakai lagaw ting taasan ambin ay vang denomination na atata alaw zi chun na ay tahiya mo chun itoyo si pathina an sukhang na nga an paulo sa rin chun am ho paulo na uli pakai laybu lay chan yung kapaulo sa rin tunin pathin ko mataw tabi na hichi na dingin lakha sauti lahi avela kesaptan udingin na Jesu ni vaile pathini chayo si thilu si bol thei deta na Jesu na hinnanom la deilen jale som kulali labung tehon anakivet bilang hichi tauna imandiu Jesu na hinnanom Jesu na inaya hila hinnanom mahina Jesu kan naya pasaka kipajengin hoy sumun yung lagkanom kasaten kazika saten yung tunay ikipapi bina tilay pa amit halpi yung lagkabli nga ego daw tutawang ikipacheche ucho tunin chila saute azona tauna inay diwin azona pena pupi asin tau kumkhana inay dihi
kipa amin azon lama lutauti zan hi chu nu te ni khu ahin muntana he so ke de wehin nu te ho na cha te na ji teu vis kipa thu aseu hinam na sei asei so ke nau chuna okay kipa omin pathina lo pin to hi azona hi nutia kan nga de hi aji chu ai ho mi te ho hi ki khop na jo siwa tam jo hi nutia tam penin na tila chu pa te thu seidam iti lai tai pa te ke lombe sanei le azona hi to hi nutia thu ki se han nutia ring taw na nang mang tave nutia hi gar zo ding pa te ki ti wangin tu na ka he chen tai na nute front line achivin gala sadvin nuten pathin koma tauna amang millong e tawin nuten ina na atongwin aji achawa avin muntina nute apang ta nei tunin thanai chungnung wan pathin koma nute ring taw te nutam ta pathin he a milhilonga acha aji dinga tawle anam sung dawin dingin taw jong amnante ahin la nu kim khat hin tauna kho sa talawa julas samun kanileya kona achate to chi khoma achate to kanileya kun kul hangkinung le langa acha pasal ho atam jo kani edek zo tauna zawlo je na kenjong kanuneo koma henuneo chira tawin kanileya etile lulun nangin ipinalo daham ne la cha nei pi diu ham ati achibin ang kinung lelang win kanau pa drug addict tun rehab ka koitave ka result u chichoi nu la pan jong chichoi het ngai oi tunin thilo se bol in sunga dinga alam kai chu nu ahi ka zenei ko na jong ke jong kapa hinum lo he kaziding nu anadai lo ai epiziam ka thei poina ewa kanu wang su no ma kin ka bol de nu panjala to hi kaji to ka kichen de na nu ha dan ka se nu ten tha nei chu ke thu ima chai poi pakai pathin bible aman chai Isaac jinu chu koi ham Rebecca chula na ipi abol ham ata pen pa vedaja aneo pen pa aneo japa Jacob phathei ki puta na nu han na ye aphai phalawang ka thei poina nu han na ye tu na nu phana ne ya le chate namar som pathin phathei buna na nei deu nu sin ne le pathinin nagaw sab de tunin nu pha ine in taw te na pathin mapui nu pha ine vai le in sungoi gam sung wa de tunin nu pha kilen the in mit hilongin inu te in taw te tua nu te tam ta hung ho hi ajipa het lawa hung thim jaw ajapa lungang hang jeng tam ta yam de we na yom de we aji chu ke kanu yang chu hingan lang kapa to hung han le khulanga kaupan warning about mai thei lai chu na jana chu nu te ni kho ka ga man chu ka kho wa na ka kho ke de ka ho bung wa ka kho chu ke hal tai na ka ho bung wa chu ka mana chun nu te thu ke sei le gm ab da yang poda chu ka kaupa le ka unu chu amut phu kip ta lau chu pathin lagawin ni inam sung avengin tuni lahin isung mana tauna lam kai ding kahin GMFDI tila amai han ka vet la chun jat chum le au sate jong family nya tai ka ki ka boi na kai lang le ka upa langa ka ki khan hoi
kapan kanunga zui na ai le pathin kidang ta pathin inevin kei population yang pura khangjing he na alona ji head the way tai kau pa le kau nun alona ji head ta pon na kapa hi warning ka thimbol bol je ahin la ka thei ka sai pakai mina na pan he na lagau thu ai chi na be kabin kei kapang jing na ka ti na pathinin imachar sa din ka husung jong amachar sa ding hin nu te dinga ka tauna zanya chu ipola hung lo ke hamta ama sa pen ka jut masat chu simitri hi chu ke da hing na lai nu te nei zo simi wang pha nei ve na ka chi chu la miu sin kidanga sa ina activa ka chi mangari lang ke tor thelo simitri a chu na activa thilpa ka lai tu la miu sin ei va ro chu isunga chu pungkhai wal kan man chu pathinin ala to hi na January 2024 chun kanu January chu ka chi konin tauna ka nei pin henu nathia ne hola pathin kom na lunde nam ka ti chu hinge boy ka lunde ka ke paran chu na ahile chachu hichi masanga hi kazinu le mirang ho ka story yung kana saisan ka na saitan na counseling ka wor pi thero pra midang jong tam ta ka jaw sa ta chu hichinya chu nunain henu nangla na pin tha tam atile moi ka chapa nai pin tha sa tai athi chu achapa chu ke chu pakai ko ma tau na kaneya ka pin tha na chu dai re ka kanu kom ka chu in fala pasa sugunu lang ka zura kanu koma keng bula katawa milhilonga henu pathinin athinga dei pathina ne hin khopitan churup chanchan ne che boina te sion anga a pathina hin khopita chu ka sei nom chu piham nu la cha nun thil phalo tam ta bol jong cha ten pathina ringa surrender bola le nu la pan acha angai lu jalin pathin lengam na tong thei cha nu la pan jong acha te angai lu jalin acha dinga milhilonga ataw neu pathirin kol be ka bol chu anung ko pi chu acha te tunin nu la pa te hon tuna hung ki khom nu te hon adi isara nu te ho hi nu te he phalo chu na ajite hi try bol jong chu azo thein ri wa azo ho chu akipui mang jalo azo thelo chu ta chum kom na edam pakai pathina se garden hon sunga bona nang ne thei na di na lo thei alai pen pa chu na to yong na to kha lo ri ti hi cha chu ipiti tam pakai pathinin akitho piringin avia sempin avi chu adebin alung set be se nahi alung set be se jin satanin mihim weak point an hol ta ne adam weak point jo beham azinu chunga kuna weak point amu ja chu azinu kama nen pathin abu zo re nami haring na chi ri ania ajipa adam api chun Adam chun ipiham abol chuna ahi poi evi pathin ne dinga lo mai pu eti pailhan tile tuna go nai chan lo di na sabse nai chan lo di pakai zawe pathin ama chu tuna no ho I ho la thia hin khuaman lo di cho aman acha te lung seta hin khui men sa no mo we bu be Evin ane taji chun ajipan alung set be se chun ake thupita ane kho manele sabse achang ta nahi tunin nang leke jong tunin pati hon naji teu iji teu thu mangpo tebe ka tipoi pakaya din nanu na pa thu nungun atin bible ai say pakaya dia ibola ati khal khal ham hol tebe na tunin pakaya dia najin athil bol chu aphai le zobin pakaya dia ile ule zobhin kajinun nang phala evangelist nahi le ik khande tai na
nang phal le evangelist nei le ki khan ne tai tu kai man khulanga mil hilonga taw na ka nei chu ka phol lo pi ka nga e lung se che bo chu boy lo pi tu na nang le ke in jong pakai mina na jin ab nang man pathil lengam na to na jin ipiham abol khil jong le pakai minin taw pin na bo ding a lo mai poi na bo pathil lo pina chang ding e hi po we na taw pi ri mil hilonga tu nu le pa ang ki khom zo sen tunin pathin dong o te na adi de nu te hon na ji na cha na ho khut no ya ke ve an he deu chu luam ba nga lolam lo le hi thei lo we lu tong be hi jong le lolam po la le ka hing thei ve tunin na ho nei ve na pathina na hin khu na pi wa le na ji na cha teu phat thei chan na i mu de we hi ai lan nang man kakama thu tai khulanga ka chino ma hilanga ka chino me pathen pathei bona kichang tho na ta ka ni la ke kon jong le na ti lawang na cha ten na nungan zui result na mu re nang man khainen ne ya na chapan wy ani sula nang ibola wy na ne am yu na don ham nang na ne ya ne chu tunin pakai ko ma zonauti nute ho ari den tunin nute ang ki khom jo se sunga yo se hin mil lunga taw na nei ba hana banga pathin ko ma izot wa mil hil tonga mingol bang giwa pathin ko ma taw nai man la pathin na chate asi sayo an pui ri na ji pai sumun dam ho yong pathin anung pui ri an pui na ding pathin thanei per pathin thil jo se bol thai explain bol ngai pui na chil hagau thin thu pun ki za lai ta chun pastor ne lal ko ma hagau thin thupon chu ka sein aman hagau thin thupon ki ti hi mi hemin explain about thelo e chu na akam chang ta sei chu tu na jo online na jo ngai thei du na pakai pathin ki phuna ki ti hi mi hemin explain ka bor thei poi explain ki bor thei pakai to ki bangai ta usla ti chu hagau thin ki phuna koi ma explain ki bor thei lo na tunin nang lakin lagaw thing ki phuna explain ne bor thei po we pakai kom ko te pathin explain ai pe de we tunin nu te dinga tauna ne de na nu te ki khom zo sile ichi inam suwa nu te hon pathin phat thei bon a chan na de nu te tam ta thang hoi ta hin khumang tam ta im ve na aji pa si pe panga ma am hilanga jor de so tam ta ma ye cho yo si ko ta we pathin mi pha de poi mi ge lo nang le ke ta ma de bo we isungan bul deng le pathinin na to di bo he na tunin pakai kom zut na ding pathin kom ataw na nei tiwi na chon si ka hi pakai nei ngai damin thu pa ka hin soi na ka vela nang man om lo le si hi gan the na ga mai tunin hi chula chu hol bin lang na chon si hi ve na chon si ka hi pakai nei ngai dam iti de we nu te hon ka thim chan na ka bol theina ka ji pa sa ka thim na tiun le chon si ka hi ti ngai dam na na nei ting le thilo se chu abe tai na thil khat bo sa he nu te na jui diwa ka dei thu pi pen chu pakai ta san wilang pathin ko mil hipun ta po le chon na chi nau na thim nau jong angai poi pakai na mil hi tui bo ade ye tunin taw na nei ding chon si ka hi nei ngai dam ti la hi sa du hin amana thu phun ning amam talaw na hichi hi azona dingin pathin ko ma taw na nei tivi lwa choila sauti na laphal satte na adei chan hisabanan bakai ko ma taw na nei tivi na nu te dingin taw na nei du azona pen ning hin ke man taw na phat chai na ka nei di hin tin wa choila pathin ko ma taw na ne pumin saute